Eish, ay, no, kena nak ambil masa setengah analis channel. Namhlanje kan ora hebifile ya continue kwashikari ka mandagengere kam namanya ngasih the komisa. So ya sekurang munhu arati 15 May ya so guys inhleke ngori wonhla this post. Ifike bona manje ngasi the komisa fika posta ka official account ya yena fika tsara someone just called me and asked me on why I don't write no do videos about egg mabedle. Van'wina swa mihlula ku langusa munhu mu n'wi twisisa ne. Why should I be interested in her? Hina hi gengele switandini swi swa vavasati na huwa ya vavasati hi fambela kule na swona. A hi kulangi kitchen hi kulele timbutini na le dan'wini. Hi ndini so kahle la ku biha mandagengere kambe yena recently lo anga kumeka a endla a lot of videos na mhani igi mabedle ti tele ka channel ya yena like over 1 hour for the interview. So ku boha yena la swa swa ta ku nghenela very deep because swi nga bohi ku maya nga the komisa a posta ka his official account, but if ka posta ku komisa ku hayi offer nyana something no va nyiketa mina content ku very mina hayi anything related to beef na posta. So loko ra mi za subscribe anta kombela mi teka subscribe.